Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kaadwak ti pumada ti buok ko. Uray jak agdigdigos kat mayat lang ta. Enteng. Anya ti ulukam di nga agmay-maysa. Bagay ko matla ti bis nga ikaw banang. Ay, husto daytan. Na, Amangan numala daw ka iti meeting yo. ay nayunak pa ti pumadak. Tapno nabanglaw. Oh. Na, apay, baro ka pala ang aya, Enteng. Na, Feeling mo, baro ka pala ang? Ay, ay kwa. sungbatan nak, Enteng. Ay, natural iti may sa kapitan na. Masapula na banglaw. Maduktalak lang nga da babae. Agalwad ka kanya. Nay, nimut Kapitan dayta nakaigpil iti brown in bilaw. Wan, isaw maray. Madlaw anabalkot iti pumada ti buhok na. Agturong mo di ta abagatan maray. Mapan siguro ijibalay ni Kwarog at agpaitulod iti tricycle. Na, uray la dumanon dito'y tirsinam ti ayam mo ti pumada na. Basta ni Kapitan, nabuslon iti pumada. Aya, mayat siguro Mabibiit amalako dagiti lakom dito'y apumada maray. Ay wun Ti madilaeng kin ni Kapitan, saan sa mga digdigaws? Ay naku namon. Anya nga tano ibagam kan kwa na. Ay pakpakawan, sikan ati mangibagano kayat mang. Nasayat tadakan kwa raw. Nasayat mo tayo may ka dito'y balay kawangkal. Ay itulod nak mampay ijay ili. Ay katuna na. Ay masapul ngamin makasaretak ni Apo Mayaw. Sige, umay kayo nga rudan, tayo tulod kayaw. Di ka nagsukat iti badom. Di ka nagsapsapatos. Masapul pa'y aya. Numuna, tanay, bangking pa'y mo dahi suot mo at sinilas mo. Importantay, at mausar ka. Win, dahi ti importante. Intakit din. Nasaya at nakita ka dito, Kwarog. Apay, tataba daw. Itulod na ko maiji balay. Ha? Ay, saan na mabalain? Ha? Api asan na mabalay? Ur-urayak namin ni Uncle Inteng. Tayo tibilin na kanya. Mabayag sapay mo ni Uncle Mau. Ha? Mabalin siguro kay tulod na pay. Sa munto subyan. Anya? Di supay ang mapasadaam. Ngam ti agur-uray ka. Ay, alaman nga raw, tataba daw. Apay nga awan na dito ni Kwarog. Nay, si kamot gayam dayta, Kapitan. Win maray. Sapsapulat ni Kwarog. Awan. Uray siya, sapsapulok mo ni Badong. Ngumjak mo tin makita. Ay kakuyog tangaro din. Sa dinaw ti papananta, Kapitan. Ay, intapay mo agmerienda biik di ta restaurant. Ay, kituan kaya't kaw. Nang runa no ilibre na, Kapitan. Don't worry. Siya ti makaamaw. Ay, agyaman na, Kapitan. Sa dino ti ayan ni Enteng, Kwarog. Ay, dapay lang ijay ili, antay. Anya. Mapan ko pa'y lang sukunain. No kasta nga rod, umayak. Ha? Dwata amapan mang sukon kani Uncle Mau. Sige, da kayo ti makamaw, antay. Aguray tapay dito antay. Itugaw yung pa'y lang di taon nagtitricycle ka. Sige, iridap ko pa'y nga rod dito unag ti tricycle mo. Ay, isuda mo tanti sumungat, antay. Ha? Ay, Kapitan, buto yun na itabangkaw. Adun sa agamang tilinaon na. Ay, nagsaya at kuman ngay lukas na, Kapitan. Sa dinaw tinagapan nyo adwakan ni Marituyang, Enteng. Banang? Ha? Nay, adda ka magayam dito yung maribanang. Wait. Sa dino tinangipanan kan Enteng. Na, Ah, ay sa baliman nga tanday ta, banang. napan kami laeng nagkapi di ta restaurant, maray. Puno day ta. Inawis ka, tawan ni Kwarog akadwa.
Anay. Apay nga agbalunat ka ngay. Anay ko. Apay asikapay tinangawit itibag ni Marituyag. Para iti dadya lang balunatan na. Ha! Apay dakas nga agbalinak nasayat ka dagiti babae apadam. Gapo tamay saka a kapitan? Agpapansin kameten? Sumardeng ka man. Agaw ka kitinta mga aldawtan. Di mo yaw awan ti saritaan. Mabisinak. Mas daawak lang amin. Takan na yun ti panagpusturam. Naa. Nagpuskol pa ti pumadam. Kadarumwar ka dito balay. Anya kumangay. Ugali na ata, kapitanak nga ron. Lukas ta, madlaw mo, wakas lagi mo ni Maribanag. Ha? Likli ka mo, ti makikuyaw, kamparinteng. Delikado ka, no pagimunan nakakidin ni Maribanag. Anya? May samo ti parinteng. Akong di postura di nga uray no saan mo agdigdigas. Madaong. Pudno may. Dito lang napigsa nga yamom ti pumada na ti mangangaw. Si kabot pare. Di ka unay agpostura. Tapno di ka agimon ni Maribanag. Naa. Kasano adi agimon. Kaya nagtaraki ak nga ron. Ha? Pare. Nataraki to'y numusa na ya. Ay, amin tayo mo ita pare. Nataraki tayo amin. Di mo aminan nga ada natartaraki? Ay, agsardeng ka man pare. Seryoso ang makisarsarita. Naa. Madino serious ka. Ipanda ka iti ospital. Hanye! Ay naintay. Atiw mo pa iti may sa abaro no agarwat ka. Naa. Apay manin aya. Nento pa'y kwarog amay sa abaro kat saan akasta. Ay dinak idilig ka ni Kwarag. No agpantalon. Kita ma, kaslamatin nag no isuot na ti pantalon na. Rumrumwar pa ti patong na, yay. Ay, agore ka, isumutin ti sumungad ni Kwarag. Nangagnan sa mo ti imbagak. Angkay! Ay, Kwa! Ay, ada kamot gaya mo, Kwarag. Wang! Ay, Matagtakanan ni kwarog amang uray kan ka, Enteng. malangarod. Inkamin. Dadwa babalasan nga agorder iti kananda. Nagpipintas na mo ito ng kang. Sus. Siputan tanoan niya ti orderan da. May sabo a fried chicken. Naa. Kanday tamay sa dakkel abuti anang nisip a mainom ti order ni. Ha? Madam. Ay, sus. Nagimasay. Tinasayat kat umasinag da iti counter. Ha? Miss! May saman buo fried chicken? Agorder ka mo tayo itinangisi ta mainom. Siyempre, mada. Urayam ti order ta. Mangkita ak iti dakdakkel pa'y abuti anang isit. Iso ti orderan ta. Ay, dadabsugak iti puro fried chicken. Kwarag. Ay, hindi kayo mat ngamin nag-order itin na pa. Rugyan taki din nga inuman ti nangisit nga order ta. Sigurado kayo kadimot lang. Akaparihas day ta nga mainom ti in-order dagiti naglalap sa tababalasang. Wen, dakdakkel pa ti inalak Aya, sige man nga raw. Makain inuma kaon. Una, karga ak ti baso. Saan mo unay Ana, Adun sa mo ti kabil mao. dagitinto pa'y babay. Kita man Ay, wan. Inibos dansan. Intos damit tayo. Asus. Napay ngay. Yung nagsakit mo ito barokong wanggal. Ay, urasyak. Anya klase ang mainom na itaw. Naapgad may. Uwin nga ron. Ay. Man, itaag man na nalaing. Ay, salbag kang kail. Ha? So isusmut ngayam na itaw. Susus. Ay. Di mo ipatlaw Ah. Uminom kalatan. Anya. Nakababain ka dagiti makakita ka data. Dayta ti maal-alam, Enteng. Nagkamali aklang iti ginatang ko ang mainom. Mahilig kan tumat iti babae. Naa. Sobra ka mo. Saan kit din? Kaslawan asawam.
Anya? Awan lakat makakita ka iti babae kat sursurote maun. Ay guston, nagalas ti pa nagisaw-sawag mo. Kahit agpay sumat ti bagbaga ka. Ay, balunutin kansa. Ignorante ki di aday niya, pare Enteng. Mas daawak mo ta. Suy ko naman. Takalabote, ti soy sauce. Iso ka na, tintudo na. Anya? Di iso may tinted ti with rice. Ay, una yan ni Kapitan. Kaslasaan a Kapitan? Dahita, ti maganam na, ti agtutulan no maminsan to yan. Gapula ang tanang isit ti kolor na jay soy sauce. Ipagarup na no iso ti soft drinks dagiti babalasang. Irigat na, at dati nakadlaw kadakwada. Magibabay na kapitan. Jack ilibak. Masaksak tanak iti kantyaw da kanya. Anya? Anya akan siya udang kail. May papan iti suisus. Suron kon. Kasano nga taan na amuan dati may papaniti dayta? Yakan mo. Mamati ak nga da nakadlaw kadata idi. Yun lang. Uray ni Banang amo na. Na. Ibaga na mahilig akpay kanu iti chicks. Ay. Madinti pang ipagpagarupan kanyak ni Antem. Ay. Tinasayat. Itulod kayo ni Jebalayaw ang kail. Ay, no. Kahit ko pa iti aginom iti arak. Ang mamang sa pulan na kayo ni Antibanang. Oh, no may di tayo. Ibagam nga wanak na aglemengak man. Ang kail, aglamang kan dito isirok ti lamisaan. At dayta ni Antay. Adda ka din Enteng di tayan mo. Ay, ako ay awan, Antay. Di kayon aglibak. Ah. Ay salbag ka Enteng. Umay ka tagawitan. Ay, awan ni Uncle Ditaoy. Kadwam. Parwaram. Awan nga raw. Di ka makapaglibak kanya, kwarog. Ah? Maangot ko ti pumada na. Aha. Adda ditoy. Just kiday ta. Pumada. Kunak tumot nga minten ka, kwarog. Kuha. Adda ditoy nga aglamlamag. Agawid tan Enteng. Rabiain, di mo urayon ti balunat ka. Uray balunatin nak, no kayat mo. Nga, Di naktumot lang ay ayatan kas asawa. anya. Itatasaan ka, anabartag. Adday bagakkan ka. Anya nga dayta. Ay, kidawag ti pamakawan mo, Enteng. Oh, Ikarik, agbalbali wakon. sige pakawanin ka. Basta tungpalam ti karim. Ay na, agyaman ak no kasta Enteng. Wen, tong palag ti ingkarikan ka. Ay, nasayaat. Nang runa ket awan kinapod no ti atap maw. Saan ka nasayaat ti agim imun iti angin? Ta makadadael iti panunot dayta. Ay nanabanang. Saan agaputa na postura ni Kapitan? Kat atapon yumatan nga damadi nga aramid na. Ala, nasayat ma, tanaornos yumatlang ti amin. Tapno saan amadadaal ti relasyon nyo, kas agasawa. Ala, sige! Ditan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects,
Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.